Paman. Den, Paman. Ya, Pak. Dong kengkeng. Hah? Padahal, Pak. Den ngoyong, Paman. Ngoyong, Paman. Mati. Paman Jaya Prano. Segan cara aturnya mana? Hah? Sing lah umah, Paman Nyoman. Ya di hujan-hujan tuduh. Ha? Paman. Mati ya. Ngoyong. Ane jane gelah madan dano kapening panjak. Tresno panjak kapening gelah masih tresno kapening panjak. Aman gitu. Paman. Mati ya. Konden, Paman. Ngoyong. Kon bendak anak kau. Ane jani Ijaya Prano ngorang sing lahumah mapan gelah dano kapening panjang Paman dan itu Den bayan Ijaya Prano umah Adi mesti nge umah. Cipleh sih. Ada aci lagi sutradara. Nak Prab. Dong bendak dan mati ya. Den malu Den Lingah malu Mati aku. Wah, itu. Tahu. Opa ke gue sendiri ya nan. Titiang. Ulo-ulo nih. Muncul kali nak. Mana doa Dia doa malu. nak deman jaja layon sari ci muda raci benar panci. nyana pelih janina tegar nang adeng-adeng roh diceritane Ijaya Prano ngelah somah Layon Sari Prabu Kalianget demen jak Layon Sari mensing lek ora ici bahan sing lah somah cegek Jegek. putih mulus Mak tadi layon sari. Judat kerajaan Kalianget ada mana Layon Sari benar sih cacak mati anget sih Yang jauh mah orang aja sing. mana jujur yang tiang ten ngelah rumah gelah mapan danau kin banyak wenang ngayan nyaman Jaya Prano umah paman dari Tabeng Wijang jagat Kalianget idin gelah dulu ngen Jaya Prano umah Mah. Sing cocok. Dan nanci. Opa aci jangan. Pateh ada nih. Pak Titiang. Bot Nggak dia. armai si malu mak yang kene gelah gelah aja teman tuh nggak hibur teman gelah hibur gitu Sana makan apa pilih? kalian saya sebenarnya Inge. adone gelah di jagat Singoprang Sesuatu? Jen gumi ada bani, konyang kasor kepening lah. Ingat tangan Nah, sing ada bani, Inge. cutat gumi Chandra Buana Wok, 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 penyak. gumi Lintang Buana Wok. Penyak. Kami sama penyak. Kiwalo ada besek. Wetan lagi. Nah, gumi Suryo Buana, Suryo Buano. ajak mau perang kelah ke museng idang masing arah. Pakai sabun api atau muin ayo. Ada jadi saya dua, dua sebat. Nge. Nanti gelahan yang didung lah madan telik tanam. Wok. Wentan mata-mata. Lah pengejang telik tanam didung. Kira nih kok. Saya dua sen dari nama. Narasi yang Ya, saya udah gelah orang sih ya. Oh, inge. Nah, kita ada ampunan nih kan sangat. Nah. Kayun. Anu jadi kene. Pakai api. Ada di gelahan aja gek tonton lah. Ajak bareng liang-liang. Ikut foto istri. Benar. Inge, bangnya di Saya sana. tuh. Tangkel ada enggak? Gerakannya masih puri. Nah, Kawan tugas nih Ben. Ben man ngiring ida dua kong. Patuh. Rakanan nyom-nyom ah. Areun mah teh patuh. Selaut. Wow. Aduh, lacur, mi lacur. Kenapa? Ada beli mencelam, raga muda ke kebun binatang, ke mencelam. Kebun binatang. Dia orang ke mobil datang. Nih, nih pekeng sih, kudalil sih. Woi, cici ceng udah anil orang. Man saja, bontok batisnya, apa tuh? Mana ngigal ingatnya apa batis, soalnya cuma mana? Jujuk.
Lihat kita menjunjuk deh. Woi, Ratu Tuagong nih lihat aja nih. Ah. Ya can nanti coba lihat. Waduh, Ini Ratu Tuagong nih. udah dua gong deh. Tahu, saya nanti lihat. Adi lihat jendang nanti. Dulu ada anu. Mi kacau tuh keren. Iya. Kaca 2014 itu. Ini pas setel lah jadi nang. Oh. Kenapa biar pelan. Maro penabuk angkenang aja atap-atap teh biar lagi. Kawan Ki. Iri kan celeng nih. Wah. Dirabat. Iya. Bapakmu dagang apa ada tuh air isi ulang ya? Kok tahu? Potonganmu kayak galon. Bodinya galon. Mana kerannya? Woi, Nora, tuh sing nanti itu. Misi aja keran kan? Galon sama si keran geng-geng ngecoren. Sing nak blok gitu langsung. Tuh sing nanti orang tuh. Nyananya dua tuh. Hai cewek. Hai cowok. Bapakmu tukang uker ya? Kok tahu? Kok tahu? Kok tahu? Ya karena bapaknya nu nggak ngobrolin kayu ya Cang. Kapan cana tagen udah main orang. Aju. Kamu lewat. Hai celeng. Tidur. Hei, wah, udah kayak naik aja. Tidur. Dia mau kira nak. Talata. Hidup teh sih nate. Hai, beli tapak. Wah. Bapakmu jual apa? Bapak kalian cuma. Woi. Udah minta apa aja di kalian. Beli tapak saja beli jadi singgah. Awo. Ada ngayahin. Bukan bende. Jos. Jos. Awo. Kasihan beli tapak, kasihan beli robot, kasihan. Oh kasihan. Kasihan ya lo. Ada jangan wale marabali buka kene. Bali anak wani jelas pati kedinginan. Bayu gede nanging sing ada nyaluran. Kena gede. Wah. Ali yang beli samuk. Ali yang beli samuk. Ali yang pasang beli nih setu sing mana nasi den. Ada celeng berangkat maman kan ya mana? Oke. Benyah begini. Adi samuk. Mon apa? Saput. Oh sapot tadi tak tahu. Celeng. Ali yang beli saput. Ali yang beli saput. Ali yang beli saput. Mau nek dan lemo mungkin tenang saput nih. Đâu teh bang doang meter, meter cang singnya. Cukup. Saput aneh, kengken demenin beli. Aneh petane malah karbon peluru anget gati. Aneh ada kemro saput dia. Wow, gemrong deh pak. Beli sing bari suere saput ilohe liung buluhe. Bisa celak. Lecak. Bisa lecak. Saput Put iloban beli. Lecak gigis anu dadi tarekin. Bisa rongreng sa
Tadi kenyangan Pak. Bisa brengmeng. Apa nih kortang? Brengmeng, leber. Apa nih? Bahasa saya yangon mucal-ucal tapi nulen. Sinampura. Awo. Sinampura niki gandeng wonten Jayapura. Kodekan. Beno bera. Kodekan sambilan menyekan. Yeh. Weh, tuh nyen. Hah, Wah, Bot, jangan. sing ringuang sih gelah. Kesel. Hah? Ki aren kalau Iya, gue atu. Ngajain Dong dia. wong sih jak dua Mau melian gendeng. gelah sing ringuang cuma gelo gelah kantosa. Tantian Hah? apa gendeng kentan auto buka bedek. Jos, buka dikit, bedek. Jos. Oh, beda kan ya? Kajot. Enggak ada gelah. Dia tidak sebangnya. Oh, ning tuh. Boleh, tan Udah aja den set. gelah. Boleh. Ton menton nak kesiar tuh. Beba lu murah dulu. Ciuman lupa, ciuman. Aduh, ngomong cembongi. Weh, ci udah mau barong-barong lo. Nawak di tiang tuaku. Iuk di kaset di tiang tangger yang palungo cokori dewo. Nawak di tiang tuaku. Nawak di tiang tuaku. Sampun nang maos kadi kencan. Niki pinako Cino pangubaken di tiang rengan palungo cokori dewo. Lo alon-alon mau maos doaku. Karena nonton menjadi paman aku seperti itu. Paman, Di tiang tuaku. oke, yang sudah ada perjalanan paman itu di Bumi Suryo Buano, ha? Kadi rasa menggantung tanpa tali, gelang atau seperti paman itu. Adol kening lah. Doaku.
Mangken paman, matur. Yen kadi kesapunika pelunguh Cokori Dewa matur sekian titiang. Sampun kemana untuk titiang aku. Mohon. Yukti kayon palunguh Cokori Dewa jagi ngerara jodoh ring jagat sebelum. Yukti kayon palunguh Cokori Dewa jagi mbok-mbok mriko. Mangken sampun kalah sedang mecek untuk aku. Mangken nudur paman pejalan paman tani. Hah? Pangyang titiang atur winayur yangan palunguh Cokori Dewa. Sane mangken. Durus palunguh Cokori Dewa medap-dap rien. Pangyang titiang. Goreng koyong ini. Ah, no cilen-len. Penuh sedang matur di ajang dodo aku. Pani-pani. Pak. Nyong. Mangken paman. Lantur malih. Durus. Sane mangken menatap rien palunguh Cokori Dewa. Pangyang titiang parilaksana. Malih sepus pangyang titiang atur winayur yangan palunguh Cokori Dewa. Adi. Mangken. Kalian mau bilang adik, atur paman aku. Cutek adik kan man calon rapi. Ini kasih itu. Bokas ngasorang Gumi Suryawono. Adik lan mendap-dap di puri jadi. Bang paman aku. Kena menjalan. Paman. Lah karena mendap di puri jadi. Paman berusaha menjalan. Nah, Pangyang titiang parilaksana indek jodoh. Pangyang titiang parilaksana. Mana tuh titiang? Sane mangken. Urus palunguh Cokori Dewa meyas-yasi. Meyas lah itu. Nah sekarang paman awas paman nguluk-nguluk. Paksa bocor lah membayar. Masih. Titiang. Ya. Ya. Kape. Bon. Cik, mani-mani ada yang di sepateh. Kusi pateh, play kusi pateh tenang. Wah, kacau anen sekan kena si jam benau. Bani lagi. Ani si kasih makaceh bulan. Oh, benang. Yang tahu benang. Tiang, Bon. Nggih, Tiang. Ini penuh karena sedang luwung penuh komedi cantik. Wah, terus jadi caleng. Awang gigi dikalikan penuh nih. Apa saya nggak tahu. Saya nggak tahu terbukti, Nen. Boleh beda tuh terus menjanyi kalau pelasu. Ada yang caleng. Caleng. Kalau penuh ada yang caleng. Ya boleh jadi edeng numun. Mau tiang. Awang saya nak luwung gigi dikalikan penuh nih. Napi nih kau, napi. Ingat. Saya ningah. Wah, senang. Pani ciseng mengaji. Dan turun tidak. Wah, Nggih, Tiang.
api kane kapal kok. Nggih niki. Nggih. Yang birang. Lah ning abot. Cocok, Bot, cocok. Saya cocok sana apa teh? Adi kada. Ditiang. Nggih. Ingat ditiang ireng. Nggih, lan kadon. Udah lo metedoh matur buka kidu di ajang gelap nang bangun nenangan lo tunggu sing bani subuh gelah neng lugrang nang bangun nenangan lo. Bulan purnama Matur sembara Lungsur kita Weh, Bagong menang numun. Lar. Apa Ci? Pengen maksud lo. Ajak beli orang I love. Jak nyaman sang orang demen tuh Bagong menang numun. Riko, kau menang. Lo. Mai lo. Halo. Engke kenal lo ya? Lo mai lo. Ajak beli orang demen. Duh, jak keras-keras gitu dan paman. Halo, kengken sejatin ini demen lo sejatin nah. Kengken. Siap cilin. Si bensin ando si nyamu apa nih orang sepet pengpuan-puan jak dua gelah-gelah aja dua bareng. Kan nyapet tuh jak dua. Parah. Halo. Nyen sejatin teman lo. Yang teman aja mau kedua aja. Acara Beset, sepet, beset. acara sepet. Sing tadi mau kedua. Sing tadi Nah, so tadi buang. Buang tuh mau kedua aja. Nah, lo main lo. Lo.
Man kali nang ngudiang sangkol. Iya, yang kedan di tiang lusur pamit. Nah, mau. Apa ya kayak mau Sinang yang mana kedan. Resemeng buka jani kadirase kegeson pejalan. Apa ane sandang alih? Nawag titiang ratu lagung putra. Pinaging kadiasa punika paos panungguh cokori dewa. Sayu akti titiang gageso bisa menghadi mangkin ratu. Titiang kauto saking ibapo jadi ngereres sekali. Ngalap bunga gitu. Anjing ratu. Meh, mirip ada rerainan loh. Aku ada dalan tuh teko. Ratu dua agung putra. Malih kalih rahina punika mawastu rainan purnama ratu. Bentuan, rainan purnama. Loh, ada buku gelar di padukuhan. Kengken tuh bulan purnama. Dijo tongos bulan purnama itu loh. Nawag-nawag titiang ratu lagu. Yen kemana hantu titiang bulangnya punika magenah ring langit ya ratu. Di langit itu tongos. Sayu akti ratu. Nali benahnya di langit di bulan purnama. Boleh dulu. Aduh. Dados ya ratu. Madrabe pawacana kadiasa punika ratu. Yen cara gelar. Dini sebuah bulan purnama nih lo. Ring dijeng nika ratu. Sayu aktine pun di langit nika ratu. Tunggu dulu paling gitu. Dini sebuah di samping gelah bulan purnama nih sinar galang. Sida ngajak gagate galang. Kayun gelah masih galang. Kengken sejati nih kenah lu. Nanti melaip-melaip gitu lu. Sinampura ratu katur sisih gitu. Yen kadihasa punika pawacanana ratu. Titiang wantah. Titiang wantah sairing ratu. Yening sampun sareng. Mulai sekan ya kenah lu begitu. Lu dong tinggalin bulan purnama pinaka saksi tresnan lu keculuk sarengangan lah. Dumadak sih paswecani desang yang pramos kawi. Sida lantas kelah jatuh harmon. Titiang wantah sairing ratu. Yening sampun iring palung cokori dewa. Lu bange gawe jak bapak ngalap bungo gitu. Sayu akti Nah, ratu. kemuluh dap-dapan ngalap bungo lanturang. Telah kelmesiran, kelmesiran. Aige ratu. Yening kadiasa punika alon-alon.
Hah? Unen nyeloh polonye. Berat pijat. Kene. Takon. Di alasan do cewek kene di. Ayo gerak. Dadan. Jero naken ada yang Au. sampurnya penyakitnya Oke. Pak, takon, Pak. ada tiang Pak, enggak Pak. ada tiangan lo sari Sari. iki ada tiang Dadan. ada tiang lo sekar Tengok deh, Pak. Hah? Lo sekar. Lo sari. Ane mulusan lo sekar. Aneh lulusan lo sekam. Becek barang tuh. Dulu tuh. Becek. Orisinil lu. Di sini. Lesari. Lesekar. Yo. Lesekar. Ngerayu lo sokar kejit. Riko. Tambahan. Yo. Judat lo sekar. Kadi rasa mimpi gelah jadi. Ingat anak pajang ini dia alasan. Dipet-pet kena anak pajang cegek aja dua. Judat lo sekar. Naon Ya. yang ratu Hah? sapa sih lu jirona sapuniki dados megelah gelah Nikanu. Dong sing nama dan gelah. Judat gelah aja sang dolen. Didu remo parap. Sri Paduka Maharaja Mak Panji Jaya Singa Sakti Amurwa Sanga Engger Bumi kalau dah Raden Singo Paksa gelah huli jagat Singo Perang. Po, kau di ngau. nawang tiang Iko ya dia. Tuh, Sekar yang kali rasa moneh kita kia geluhan ini dia alasan loh. Sedang luang perjani gelah ngalih calon rapi. Dan saya kira gitu, kengkian. Loh, tadi Prameswari di Singo Perang. Oh, ajak gelah Mas Andi. nawang tiang ratu ratu punya alon-alon mau ratu riwawu kajundo iriki di tengah nala saratu sampun berdebet kayu kadiasa sinapura ratu enten presiden yang ada di kayu depan Joko ini Senyak. Lo Sekar. Adi blok kene lo. Bang apa leh lo dini sebenarnya Sujaden ya? Dialah sama mulo. Benisi ngerampok, benisi ngalap. Apa Sujaden leh lo dini dialah. Milo aja gelah kan? Gelah aja dijaga Singo Perang. Apa dah ke lo? Elah. Oh, lo tinggal ngoyong, medek sekian kan. Apa leh lo aja elah. Oh. Kan? Ajak gelah sih. ampura pang-pangat anakku bangun putra juta didiang sarang aja didiang nenten ngirim napi awet jana aratu bangun Senyak ya. Pak, Bot. Wang kaya halo. Pak, Bot. Ya, Ustaz. Kami. Mau deh, mau yur banyak ramansa ini. Partai itu. Ada yang raya senyak perkosa. Apa? Sejak perkosa, jok. Jadi nah, hijau lah kau. yang ratu duaku yang kadiasa punika pikayun panunggo cokori dewa nganga dengan anak dobu ketiang kuibo cutak ketijang nenten presiden ngiring ya ratu Hei, lo. Belok saja jadi nak loh nanya. Hah?
kadirasian kene nyampahan karo keprabuan gelah di jagat Siwa Perang. Sudah mati Nyai Jani. Jam luwung Paman Agung teko ya. Paman. Yen kene ki unduk nak luh nene anak. Karena senyampahan karo ban gelah diberi. Yen gelah masing matian irdon kada rasa gelah. Dan dina sana dulu matian lu hokot kene. Sudah. Paman jadi serah gelah. Kece patut paman jadi. Matian. Perkosa dong kecurangan tadi. Nah, itu paman serahnya. Jangan lo salah tampilkan benona. Kalau benau makai keson nyau bawa si jadua komputer. Sudah kene benona sayang aja lo. Ini dua waduh pejalan. Ian kayun dua komputer. Si jelo mati, pang benong mati ando. Ewalo, ane nomor 2, ian pinah-pinah kan, menmone bajang, jege. Kadiraso pedalam benong mati. Saya ngaden aja benong meliang-liangan. Kengken mirip kena keloke. Nawak-nawak titiang Gusti Pati. Yen kadiasa punika baos panunggu Gusti Pati ngangganing buketiang kadewek titiang puniki. Matur suksema titiang Gusti Pati. Iri-kiring siwa dwara genah tiang pawecanan Gusti Pati. Kemaon Gusti Pati. Yen nirgama yang titiang kadiajang-ajangane sane jalan. Jalan punika ajang-ajangane. Kewala nenten presida bertiang ngelak ini. Kengken, sing trimo, sing nyak kengken pernah menone. Mula berjalan mati ke lagi. Nawak-nawak titiang Gusti Pati. Sinampura titiang nenten presida ngagengin pikayun panglungguh Gusti Pati kadiasa punika. Yadian kaya urip titiang ngemasin titiang nenten presida ngiring Ratu Gusti Pati. Kengken, mirip ajareh atapak sing nyak kan benar. Sinampura Ratu titiang nenten presida ngiring. Nah, ian mula saja gitu kena nyai. Mati nyai ini. Rasa hilang, bakten wakil tapi ini pau kenang cair. Dong buka kene pikasan nak di singa perang. Sing raja.
Matur Atmanya di Sang Yayamo. Ingat sang orang wakena. Patih Agung. Pinako telit tanam di Singoprang. Mematih di Suryapano. Ingat sang orang tunah. Woi, cuy. Kengken buat medayo kene kewah mirip pejalan bakal ngageng mina kadi pengabden itu yen sing pelih kupinge panino dadi kadir aso adon nak ngelik di tengah Dong Dewi Jeruk Pinakot apa yang wijane itu di Suryapano nenen malu lang nen malu dong sing kekenah pananake buko di tiang iwaseng nino kadi payala saking kulit tanam ring Singapura. Netan jasios Patih Agung. Dong Agung ning
Ane titiang rika ring padukuannya nyerat. Munasulu. Kasih kasih jalan aku. Lan jani ku. Obat ngerak kowe. Lan yang ingatang biru pangkumati rahayu. Tapi pas Matur sukses jadi. ambil tangan. Gelis pejalan yang sungguh cuk adirasa. Nih, hari jeruk emak, ring hijau genah jeruk. Ika jeruk sampun nampak kalian kita. Tinggal perjalanan masing-masing. Kene gelar-gelur. Lacur, bapak lacur. Bapak lacur, bapak nu hidup nek ora mati. Lo sekar lacur, Aduh. Lo sekar ben lacur. Sekan boy. Nenen malu. Mai melah. Nak kengken uno kene nak kengken uno apa sekan-sekan aku ada apa. Lo sekar boy. Kengken lo sekar. Kepari kosong boy. Papo, nak ngudiang nguyot tan dini. Iki jeroan duwe matur ripun lo sekar ke bari kosong. Ih, kepari kosong. Ingat, ingat. Itu boy, dialah singa perang boy. Guru di tiang ratu dua agung kudu. Gados palunguh cokor dewu wetan yang meriki rengko sarama. Kesarang ngantuk ikut banyak maka sapi lu guru di tiang ratu. Mudah paman anu bisa ngajak lo seka. Tak kengken Ora lo sekar mesti pate. Kenapa ini anak di jangan kau sekarang. Guru di tiang ratu dua agung. Reng sabar ini kan kau arjen di tiang itu demi nak adili. Palunguh cokor dewu. Reng tengah ardi reng tengah alat. Kepanggih jujang pun anaki dari kebayang-bayang. Mau tangis. Guru di jangan tuang. Manut sekali del kewacanan. Nenten kewetan dios kebayang. Tiro sana mayang-mayang anak dia. Guru. Lek kana maling jangan sino perang. Ya gong merati. Lo nangkep sisir di jangan ratu. Balik kalau lo putih Monawi itu makin galak pilih becek di tiang aturin ini tiana di tiang bro di tiang matur ku mati wantah piana di tiang aren paling coba dewa ini dia Chandra Dewi sakit puri Chandra Wano Dok ngeramas itu dok ngerian antos kedilin
Padang yang para mati, pawudano, tanda matri, kalih biret-biret tenaga sami. Kiri kewendan bawa Sinta Sang Raja Duato, panami titiang bantu yang Nika mau kawin dengan Ratu Wireng Titiang, terabah salah kewendan dari putuan, angkat nem titiang pianak, pano lindan ketangga Ratu Ilmu dikesok. Lihat madu. Ini jarin gelah gitu. Aman. Kalian apa cihnanin Dulu di tiang Ratu Dumagong. Oh, bangseng kan saran kita yang weko di tiang Ratu. Bupati itu dijaga beliau kano. Malu. Bangseng ini di tiang narko pidato. Atur ngoko tinggi jeruk. Bumi jadi tali sekaro, bumi jadi tali. Liu ngantani nasuton, liu ngantani nyamu. Rikalanin nyamu suka pada sukses. Di depan nyamu suka dikopeni kepada kebiasaan. Nyamu sengkangku. Turun bapun atur riku agung muda. Ido anak ini pinato. Berarti semana jaga nanti suka candong wano. Dan pinato bukti raos kapuring dan belum mandur sisir titiang. Titiang dan ngopi salah ring paman gue membawa sekalian sapu itu. Titiang itu Sang Raja Duato, aku ring titiang. Inayang aku. Tunggu patuh alin-alin gelah. Sekian atur sekian bapak duku. Yang titiang. Bro, jatuh agung putra. Diening nenten iwang antuk titiang tuk luar sesaniria. Meh niki minap sane kuasanya ne bangseng. Windu kencan. Manda sampun dengan saran Cina kiraan gue. Bing tangkir kemuliaan. Nenas mengatur awas dia gue karena dia mau gue bisa. Manda kejantan dan pasti kau keluarga duit. Nenek tadi mau piayohan di puri. Nah ngengken-ngengkennya paman. Mami cang lu buru di cang ratu aku. Bugeson para tentuin maka samitur menikit yang rauh tangkil. Lu gerayang kenamot tempat yang. Ratu agung putra. Juru regido haji. Mandas ampun kan saran. Asep pemargin. Mas turun di tiang haji aku dan tentara uang. Yang sejerone di tiang adalah minyak hari-hari. Di tiang sampun markianta. Sampun minyak hari di tiang amuliha. Niko sampun hari di tiang haji. Bagus si Dewo. Ibu sing mau pisalah kapan ni Dewo matur kok itu kapan ibu ni. Mapa ni Dewo madan anak truno. Menaluh roto anak madan bajang. Kewaloni donya ni Dewa ngawang-ngawang dengan kanin adin ni Dewa ni rotona. Menapa bukti ni di nak loh rotona adin ni Dewa ni? Apa duku? Matur nak apa jinayang si bapak. Wong amit lu buru orang. Titiang menang ide piana titiang ipun di lu sekal. Menganti wantah ide yana. Punika mawin ire
titiang le peduku anak titiang anak bantu dengan tetangga atau ibu. Itu masih bapak duko. Ne mulo pejenengan Puri Suryo Buwana ne. Ali-ali nenen mulo angon ngelangikeun. Pejatu kalmane ceneng tugas tuang dasa warsa ane semua kelawan putri ini itu di Candra Buwana, dia Candra Dewi. Paman anu, paman nu inget. Ne mulo ane madan bangseng windu kencana. Paman ajak mengejar. Apang paman pasti ke apa kesukseman bangseng windu kencana. Bangseng toton sing bangseng to tegas panunggalan akasa kelawan pertiwi ne. Windu tutuah peragayan ide sangyang para mekawi. Kencana tutuah pinaka piranti, pinaka serana. Jening bagus. Yeni dewa bakal ngamal jagat. Bangseng windu kencana nih. Mula agam-agaman para ratu nih weh di jagate. Yen supo sido dewa nunggalang para ratu kelawan yai banyak mewastu kerja jagat idewo ne angon contoh ibapa duko selagi yo nyalanang suwo dharma suwo gino dadi petani ngupo pira ada ni dewo ne geleh buko jani setato iya tresno teken ane madan ibu pertiwi tresno teken madan sekananing alas gunung Tegal Carik mewastu asri buka jani yang supoi dewo sido nyalanang kegelarang yoi petani sido nyeni dewo nyujur ane madan sukertaning jagat kerja maso nih tuh cening. Lewat kapas itu jening ayu Candra Dewi, jening ayu mai Dewani. Tadi sing kekenah dari ban ibu dong, kok kene dia ora tangkel mai kapene ibu. Menake kian di Dewani, paman agung. Guru di kian ratu agung istri. Guru ya di tiang nyawes pinakadi pinaken pelungguh cukur ratu hidup anak istri. Hidup pengargi sendirian, hidup kebayang-bayang. Guru di jangan tuanggung lingsir, bangda sampul tuh di jangan wang. Nengan jawaban dios, kelihatan nomor jagat singoprak di pati agung. Nih kali-kali paman aku. Iya. Paman agung, nu masih luung sebang pamane, tangkel mai kepurin gelang paman. Menakengken pejalan paman ngetut puteran gelang. Awak matur sih. Ih, Mana kau? Donyen paman awak musuang muni. Nyen kesulungu paman lo seka. Nah, loh sing adalah Putri Candra Buwana ne dia Candra Dewi. Ame tuang dasa warsa supo liwat kepejatu karma yang gelah kelawan pianak gelah.
Paman Anom. Paman supon awang kengken kegelarang para latune luwe. Sekatong ngambakang ane madan catur pariksa. Ane benang paman metinde. Ya diastun paman ngemasen mati. Iya nada ane mati kengken paman. Iya nada ane corah pukul janing. Nah paman ngagakna. Ini sampun asa punika tel bawa canan pelunguh coker ratu ring sikian-kian. Ada ngomong dulu. Terus ini kita ngomong isir. Apa? Kau tang kok. Yang sairing gening ya. Karmo atuh Yanom kelawan enak ke bapo. Nah, temunya yang bapo budal. Bang Yanom ken baru kejang. Urusan. Madan Karmo yen subuh raga demen nanam mapala Karmo ane luwung kal tepuk pejalan yen demen ni raga nanam ane jele kal tepuk bener ne pinaka sesuluh pangsing ni raga nyapo kadi aku merasa ken dewe yang paling ngeriri kan? Geng-geng Jepang bener peragatan dobang menen bangsing kan direret jaga turya wanoi ulian protingkah perilaksana sanes sing nginuteng ring suwa darmaning agamu Geng tanang dosa ante mangkin geng-geng di sekitar bener jalan pangidang pilado nyen kalbang galer bang na oh kos-kos yang miliu do galar bang ide anom do Jepang ide apa anom sing ulian nomoh ngalih pegaen ke walau ulian agung ulian raos laksana agung nenepuk ini dar iya karena jalan